Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush omading akay Bahrom. Korkuntez. Zinda bosh akajon. Yangi mayda shukr Xudo jimidasan. Sizga mufid xush omading. Xush omading. Assalomu alaykum do'stoni aziz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barodaron va xohiron va modaromi azizu mehribon, امیدوارم که سلامت هستین همتون برادران عزیز. امروز در شبکه‌های اینترنتی برادرای عزیز بسیار ماده شدگی است، یعنی راهی بیزنس یافتیان برادرای سعید مبارک همتون دوستانی عزیز. زحمت کردید. یگان نفر پیدا میشده باشه که همین سری قبی همینا را گیره. یگان نفر پیدا میشده باشه هسته، یگان نفری که همین گونه انسان‌های فساد یک سخن گوی یک راهی را پیشه گیرند که در مردم مؤمن مسلمان، در مردم تاجیک همین قدر ظلم نکنند، همین قدر تاجیک خچه فریب کردند. هسته یگان نفری که خیز بروی گوه که میکنه. هسته یگان نفرها هستین، شما هستین مثال نه اینکه در جهت حرام بودنش، مثال حرام بودن همین یک طرف میگم برادر عزیز، شما نگاه کنید که حرام بودن اینا را همش میدونن. حرام بودن همینا همون برادرای همین کنکوس کن میدونن، چون حرام بودنش 100% میدونن، خودشون مؤمن و مسلمان میگیرن. لیکن برای چی برادرای عزیز، برادرای کنکوس کن، برای چی شما خودتون میگین مؤمن مسلمان کشیدین، خودتون میگین مؤمن مسلمانین؟ برای چی؟ این همینجا سوال در همه شما کنکوس کنن. برای چی برادرها همین کار حرام دیده و دونسته میکنین؟ برای چی؟ میتونین همین جواب بدن. برای چی ملت تاجیک خودتون، برادر تاجیک خودتون شما در همین کارهاتون جلب میکنید، حتی مجبوری هم نباشد برادر عزیز؟ برای چی از کیسه مردم مهاجر خود فقط گویم روز میبرید؟ که مردم مهاجر فریب میکنید و در یک راههای فساد و در یک راه حرام شما میبرید. زبوک سازه برادر تا که میکنید این کار؟ تا که میکنید این کار برادر؟ ما چی خیلی پیشروی کنیم برادر عزیز؟ با همین گونه فعل رفتار چی خیلی پیشروی کنیم برادر عزیز؟ همین کنکورس پیشرویش برادر در خانه هاتون، در جاهای زندگی میکردیتون، شما علاقه اوجه گویم لطچیک شدگی، کازینو شدگی، کازینو открытый کازینو شدگی، آزاد میبروین مردم برای فریب دعوت میکنید، آزاد میبروین مردم فریب بتقال کرده جلب میکنید به همون شاه جایزه و خواب جایزه تا خیسته بیم دعوت میکنید که بیاین صاحب ماشین شوین به 1000 روبل. آخه برادر عزیز همین یک مراتب برو که برادر چیم همه 1000 روبل که بلیگ میگیرید در پدر مادر درویی کن، یا که یک لباس تنه دگیر پوش وای خوب بود نیسته. یا خیلی نمیتونه همین سخنه گفته. میخیزه میبروی فقط هم من خونده موندم، هم من لنکروزی موندم، هم من خواب موندم، هم من بلا موندم. ای برادرو بس کنید، مردم تاجیک، مردم مهاجر، این همی کسل شما دا یار شدگیان برادرای عزیز، بس کنید همی حرام خوری کاری همی فسادتون بس کنید. تا که مردم خودتون شما فریب میکنید برادرای عزیز؟ تا که میکنید؟ چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر سوزد دمی سوزد، دمی دیگر نمیسوزد. برای چی قدر ظلم در ملت تاجیک خودتون میکنین کنکوس کنید؟ برای چی برادرای تاجیک خودتون شما میخیزین فریب میکنید؟ برای چی
мусалмонзодаро бингар мусалмони ҳақиқӣ нест. ба фикри ҷейби худаш ҳаст, ба фикри як ҳарирӣ нест. Чу кораш кори фасод аст, ки шайтон ҳасту устодаш. Медонем, ки кортон кори фасод аст, медонем, ки устодтон шайтон аст. барои чӣ? Барои ҳамин ду сумпиле, ки аз ҳамон конкурс фоидае мебинед ва гуфти худтон шумо меҳнат мекунед. ҳамин меҳнат чӣ? Шумо беномусии худтонро аллакай муайян кардагем. Беномусии худтонро тасдиқ кардаестем, ки шумо мардҳои беномус ҳастем. шумо мардҳои муфтхур ҳастем. шумо мардҳои паразит ҳастем. ҳамин қадар номуси мардӣ дорем. бародарои тоҷик, бародарои муъмини мусалмон, валлоҳи қасам, барои ягонтатон ман бадӣ надорем. валлоҳи қасам. ман ҳатто ҳамин наворо барои лайку чӣ шумо намекунем, ки ман як прасм. ҳатто канали ман ҳоли сумкоркунам нест. бародари валлоҳи қасам, ман ғами шумо бародарои муҳоҷира мехӯрам. бародарое, ки ман медонам, ки ба чӣ меҳнати ҳалолу ба чӣ заҷру ба чӣ азобҳо шумо пул меёвед, лекин пулотонро дар ҳамин конкурсҳои ҳаром сарф мекунед. бародарои азиз, бародарои муъмини мусалмон, камтарак бедор шавед, камтарак ақлтонро кор фармонед. гуфтем як бародар, ки зиндагитон туга рафтесаю, падару модартон мега сум рой кун, мегӯем, ки надорему, мегирем конкурси ҳаромда билет мегирему, конкурси ҳаромда намехе билет пулотонро бой метинед мера. конкурскуно шумо мегӯед, ки мо кори чӣ мекунем, честни кор мекунем. охир кори ҳаром куҷо честнигӣ дорад? бародари азиз, худат мегӯӣ, мебурӣ, гап мезанӣ, ин ҳаромай, ҳаром будан медонӣ. бо чӣ хел мегӯӣ, ин честни аст? гап мезанӣ, ки аз шири модарат ҳалол буд. ту чӣ хел бародари азиз, ҳамин забони ҳароме ки дорӣ, чӣ хел ҳамин забони ҳароми ту ва шири модаре ки поку покиза ҳаст, тура шир додагӣ ҳаст, бо ҳамон нафаре ки моли ҳаромо бурдагӣ, мегӣ, ки ҳамин моли ҳаром аз шири модарат ҳалолот буд. ту чӣ гуна инсонӣ? аз шири модаре ки шири ҳалол буд ба ту мисол дод, ту хурдӣ ё ба воя расидӣ, туро таълиму тарбияи хуб дод, ту ҳамон моли ҳарома аз шири модар боло медонӣ. як камтарак бародаро ба ақл шавед. шуморо оё ҳамин конкурсино шумо таълиму тарбияи падару модара дидагед? шумо таълиму тарбияи устода дидагед? шунидагед? бародари азиз, ман фикрам маълумоти олидор ҳастем, инсонои бо ақлу ба фаҳм ҳастем. лекин барои чӣ шумо ақлтона ба кори шайтон истифода мебаред? барои чӣ бародари муъмину мусалмону бародари тоҷик мехезӣ фиреб мекунед? барои чӣ мекунед? барои ҳамин ду сумпили ҳамин ҳаром? охир чо кардаетона, ки хезем бироед ба меҳнати ҳалолтон кор кунед? чо кардаетона? чӣ намерасатона? ягон чӣ нарасатона, хезем ина меҳрубони равшан публични гӯем одам буд, хест муроҷиат кард. вақте ки мисол муҳтоҷ шуд ба кӯмаки мо шумо, мисол хест муроҷиат кард. анаминам номуси мардӣ кард. нахест ягон каса фиребу тақал накарда, ку хест муроҷиат кард, ки бародарои муҳоҷир, бародарои муъмини мусалмон, бародарои дилу ҷон, мана кӯмак кунед. турам хест нафаре ки кӯмак мисол зуд омадай, беномусӣ, хез ҳамин хел чӣ кун? мардуми тоҷики мо ҳама дилсӯзад. хез муроҷиат кун, кӯмакет мекунам иншоалло. то ин конкурси ҳарому, то ин конкурси фасода кардана 100 нафара соҳиби ҷоизаҳо мекунем, 2900 нафари дигар. охир ина ҳамин пешравӣ шуд, бародари азиз, ки ман худам гап задестам, 2900 нафара фиреб мекунем, 100 нафар соҳиби тӯҳфа, пули кисаи 2900 нафари дига мешавад. барои чӣ шумо, бародари азиз, фақат зулм мекунед дар ҳамин бародарои тоҷики худтон? ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, ки бо ман ҳар чӣ кард
он ошно кард. охи бародарои азиз, биёед ману шумо мо шавем, ману ту мо нашавем, ки ману ту мо бикунад, ба фиребу ба чӣ найранг, ба чӣ парво бикунад. шахси маркор фақат фикри пули бисёр аст, марди нодор бари пораи ноне зор аст. расид он рӯз биё ки ману ту мо бишавем, раҳи каҷро ба раҳи рост бисозем бидавем. бародарои азиз, як миллати дига намебиёяд қавати мо да навеста намегӯяд ки биёед шумо шавем. бародарои азиз, биёед мо як маротиба, бародарои азиз, як маротиба хезем, як ҳамакаса хезем, сарҷамъ шавем, иттифоқ шавем. бародарои азиз, маҳаллагиро айбайн барем, нагӯем ки мо ваҳдатиему, мо хуҷандиему, мо гӯем помилиему, мо дигарем. бародарои азиз, мо кулобиему, маҳаллагичиро партоем. бародарои азиз, биёем сарҷамъ шавем, нафарҳое ки ба кӯмак муҳтоҷ ҳастанд, ҳамин нафарҳоро кӯмак кунему, сарҷамъ шавем, иттифоқ шавем, як пешравие кунем. бародарои азиз, барои чӣ мо ҳамин пешравӣ шуд ки мехезӣ ҳазорҳо нафара фиреб мекунӣ, ҳазорҳо нафара фиреб мекунӣ, пул айвай меситонӣ. гӯем як нафар 100 нафар соҳиб 2900 нафари дигар чӣ кор мекунад? 2900 нафари дигарам зиндагӣ дора, як умеде ба чуна як орзу ҳавасе доранд. бародарои азиз, барои чӣ мо ҳамин корро мекунем? нафарҳое ки менависонед дар комментариҳои мо, ки менависонед ки шумо чӣ коршон дорем, ман ҳаминҷода ҳамаи шумода як савол мебиёрам, то ҳамин саволи манро ҷавоб дода метонед. шумо чӣ кор дорем? гулу амони шугар мегӯем. ман шумодан инҷа як суол мемонам, ҳамин суоли манро ҷавоб диҳем. бародарои азиз, дар комментария нависонед. муҳаммад расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам кӣ буд, ки ғами мову шумо, ғами уммат шафурда таваллуд ёфт, умматӣ гуфта омад, умматӣ гуфта рафт. гулу амонаш ҷудо буд ин инсона. расулуллоҳро гулу амонаш ҷудо буд, лекин ғами мову шуморо хӯрд. барои чӣ, бародарои азиз, шумо ин гапу ин суханҳоро менависонед? барои чӣ чун як сухани дашноми фачта, сухани хуб нависед, ин хуб неста? барои чӣ инами шумо аймо як зарраи камӣ надорем? барои чӣ шумо ҳамин корро наметонем хезем кунем? барои чӣ шумо намехезем гап намезанем? бародарои азиз, барои чӣ шумо инами шуморо ҳамин конкурскунон лахатрон мегӯянд, чун лахатрон мегӯянд дар ҳамин пештон тог додестиянд, шуморо истифода бурдестиянд. лахатрон маънеш ҳамин ки лахатрон, бародарои азиз, нафарҳое ки мисол ақл ақидашон соз кор намекунад, шуурнокишон соз кор намекунад, лох ҳамун нафарҳои лохҳоро гӯем истифода мебаранд. лахатрон шуморо дар пештон тог додеста, ки мегӯяд лахатронро тог метем, ҳамин шуморо истифода мебаранд. мегӯяд лахатронро тог метем, мегӯяд шуморо яъне истифода бурдеста, фиребтон кардеста. бародарои азиз, шумо худтон дар ин фикри ақида нестем тамоман. шумо нигоҳ кунед ки ҳамаҷода ақлтон ба сартон гирем, ки ҳавай гуфтаест ки 100 приз дорем, ҳавай нагуфтаест ки 2900 приз дорем, ё ки 3000 приз дорем. бародаро, камтарак бедор шавем. шуморо фиреб кардестиянд, шуморо дар роҳи шайтонӣ ҷалб кардестиянд. дар ҷони ғаниматон, бародарои азиз, ама 2 сумпиле кор мекунед, дар ин ғарибӣ дар падару модаратон оӣ кунед, дар танатон либос гиред, дар пойҳотон пойафзол гиред, пӯшед. ин барои ҳамаи шумо хуб аст. бародарои азиз, валлоҳи қасам, дар ягонтон ман бадӣ надорам. бародарои азиз, ман бо мегӯям ки маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳ аст. ман аз ягон ҳаромхӯри ҳамин конкурскунӯ наметарсам. бародарои азиз, накунед ҳамин гапҳои ман агар нодуруст бошад, бародарои азиз, нависонем ки гапот ноҳақ аст. ноҳақ гуфтеси бародар. вақте ки дар ҷомеаи мо шумо зарар мерасонед, ҷомеаи моро фасод мекунед, фикри ояндаи насли навраси моро намекунед, нависонед ки мо анемихел ҷомеаро фасод мекунем, мо анамихелӣ мекунем.
хезен буроем гавзан як даф номус кинем, номуси мард шавем, номуси мардӣ кинем, буроем як кору фаъолияти соза гирем, як кори соза гирем, хезен як кори ҳалол кинем. хезен як мардуми ту муҳоҷира мисол як мардуми бекора соҳиби кор кинем. Ана инай конкурс бордор аз як нафара соҳиби кор кун, соҳиби пулу мол кун, ана ин хуба. Аз шумо як 100 нафара соҳиби пулу мол мекунем, 2900 нафари дигара гӯем роҳ афтода мекунем, мерем бардори азиз. Ҳамин 2900 нафар ё ки 3000 нафар агар 1000 рубли хонашон рӯй кунанд, 3 миллион рубли ватан мера бардори азиз. Агар 2000 рӯй кунанд, 6 миллион мера бардори азиз. ин пешравӣ намешавад бардори азиз, ки вақте ки дар падару модарамо мо пула равон мекунему, ин пешравӣ намешавад ки як рӯзгори зиндагишонро мехаранд. ҳар яктаи ва ё интизоранд, ки шумо бачаҳои ғариб, шумо писарҳошон, гӯем шумо дӯстрӯякҳошон дар ин ҷа кору фаъолият мекунед, шуморо ҳамсаротон интизоранд, фарзандотон интизоранд, ки шумо пул равон мекунед ва ё як қандак мегиранд, ва ё як либосак мегиранд, ва ё як пойафзол мегиранд, ва ё як хӯрок мегиранд, ва ё интизори шумоанд, ки шумо пул рӯй мекунед ва ё як рӯзгори зиндагӣ мегиранд бардори азиз. аз шумо бошем наъбарот мекунем бардори азиз. ҳатто дар ҳамун ватан ҳастем, ҳамин кори конкурса дар ҳамун ватанам ташкил кардагем, дар хонаҳотон казино кушодагем. Лекин моли иншоаллоҳ нафари пайдо мешавад. Иншоаллоҳ мо умед дорем нафари пайдо мешавад, якояк шуморо якта гӯем нима кардан мегирад, вале нафари пайдо мешавад. бо мегӯем, ки чароғи зулми золим то дами маҳшар намесӯзад, агар сӯзад даме сӯзад, дами дигар намесӯзад. бардораи азиз, оқибат ба хайр. Худованд ҳаматон нигаҳбон бошад. Худованд корои ҳаматон гуворо бошад. Худованд агар ҳаматон куҷое сафар мекунед, сафарҳои сафедтон то сафари бехатартон то ҳамеша сарсабзу сарбаланд бошед. Дӯстони азиз, миннатдорум аз ҳаматон. Бардораи азиз, дар ягонтаи шумо ман бадӣ надорам. Мора дуруст фаҳмед, дӯстои азиз. ҳамаи шуморо бародари азиз, ҳамчун фарзанди падар, ҳамчун бародар, ҳамчун хоҳар, ҳамчун модар, ҳамаи шуморо дӯст медорем бародари азиз. оқибат ба хайр. Худованд ҳаматон нигаҳбон бошад, дӯстои азиз. салому алайкум дӯстони азиз. Созакен тенҷакен, саломатитон хуб аст? Апай казан созен хубен иншоалло. Апай казан ҳоли бозор дараҳда рафтестай нави сонда ки бозор даём ҳоли миём ҷавоб метавон, вале иншоалло инам ҳаминҷа дарда. Ҳама каса хуш омадем. Так. Апай казан чи капустхарӣ рафтагиай, ози абед шидагиай аллакай, ози борщ капуст мебиёра, борщ мекуна, борщ мехӯрем ҳама каса. ҷиянҷон бо ин чӣ хел ном? Так. Абеда борщай. Бале, абеда борщай иншоалло. Майя теҷеке салом апаҷон созен. Так, ва алайкум салом. Номам Лили холаҷон. бале, худо иншоалло мекунам. бале. худо наворое ки нарушение доштан, жалоб доштан, далилшон кардум бега. Апай казан админ кӣ? Админ ман номам Шодибекай. Апа мешен модари азиз, апаи азиз, номи ман Шодибекай, админи канали Ҳунар ва табиатум. Худои ҳами казан тежем. Зинда бошем. бале.
зӯр ку конечно зӯр, агар безед мешуд мо на мегуфтем. барои ҳамин зӯр. саломат бошед, зинда бошед. раҳмат лолахон. Так иҷоза намешундае ки ҳайрон шудум. Шушон боша, укашон боша, бачашон боша гуфта не шавҳаршон апаи казана алҳамдулиллоҳ қатишон якҷоя ҳастанд. якҷо гӯем зиндагӣ мекунанд дар Казанан. Ман дар шаҳри Краснодарам. ман қудошон мешум. гӯем хеши таворем. Так саломат бошен, саломат бошен. ҳаматона дӯстони азиз, ҳамчу фарзанди падар, ҳамчу модар, ҳамчу хоҳар, ҳамчу апа, ҳамчу бародар, ҳаматона дӯст медорем. зинда бошен, зинда бошен. зинда бошен иншоаллоҳ. зӯр зӯр ба пеш. ҳазор шудагӣ буданд. Ассалому ҳазор шудагӣ алайкум буданд. ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародари азиз, бародари муъмини мусалмон, умедворам ки ҳаматон саломат ҳастем. бародари азиз, имрӯз дар бораи як мавзӯъ хостам суҳбат кунам. барои шумо мисол фикр ман навор гирему шумо фикри мана тамошо кунему гӯш кунем. бародари азиз, бародари нафарое ки дар комментариҳо менависед, нафарое ки мисол ба ман лично мана ки гӯем ҳамин фонди ҷои эфирта гӯем зебони фонта хушрӯ куну базлек куну либоси тоза пӯш, як либоси ороста пӯшу ба биро публикада баромад кард. бародари азиз, шумо нигоҳ кунед дар дар асл дар ҳамин дан мебарем. вақте ки шумо ҳаматон шоҳиди ҳамин корҳо ҳастем, либоси тозара ман пӯшуму бародари азизу конкурс ташкил кунаму бародари муъмини мусалмон, бародари тоҷики хидмат хезм барои ҳарому барои фасод даъват кунаму ҳамаи бародаромо фиребу тақал карда як маблағе дар ҷейби худам биёрам. ҳамин пешравия, ҳамин либоси тоза пӯшидан ҳамина. бародари азиз, ҳамин одобу
همین عدد انسانی را نشان میده برادر عزیز. لباس هیچ وقت انسان با آداب نمیکنه برادر عزیز. لباس همین چی را ایجاد میکنه که یک جای اوریان آدم هم مختم میکنه تمام. برای این فرقیت نداره که چگونه لباس میپوشی. برای این یگان گرام فرقیت نداره برادر عزیز. لیشنا برای ما مردها فرقیت نداره که ما چگونه لباس میپوشیم. ما همه خیلی پوشیم که یک جای اوریان ما یک جای مثال جایی که مثال در کاری است لازمه هست باید ما نشان ندهیم. برای همین همه لباس هم میپوشیم که یک نفر دیگه نبینه. اما برعکس تو یک لباس تازه پوشی تو لباس دریدگی پوشیدی آخی برادر ما کار میکنیم وقتی که کار که کردی در وقت کار میشه موجوده که ما میخیزیم نوار میکنیم در وقت کار که کردی یک جای لباس میشه میکنه میشه میداره یک جای لباس چیپکین میشه در وقت کار من خیزم یک لباس تازه پوشم و برای تو را برآمد کنم. بله. شما یک کم درک فکر کنید برادرای عزیز که همین گپایی که می‌نویسونید که کاستوم بروک پوش این پوش وای پوش آخه کاستوم بروک کی را با آداب کرد. من شما رو در یگام ارگانیزاسیون کار نکنم برادرای عزیز. کاستوم بروک پوشا را یک خیرش ببینید خسته کنکورس کرده گاستکوشون یعنی ما موندگی خسته کنکورس کرده برادرای توجیکی خود چونه فریب کردیسیان برادرای توجیکی خود چونه در راه حرام و راه فساد زرازی کردیسیان. اینا نگاه کنه برادرای عزیز عقیده که نختون ای سال 2019 همین کار رو سر کردن آیا چیکار کردیسیان شما خودتون کم ترک اهمیتین تا حضور چیکار کردیسیان چه خیلی بسیار شدن چه خیلی زیاد شدن نوکرای شیطان. همین برادرای شما اهمیت میتین یا که نه فقط در لباس ما اهمیت میتین نه که ما لباس تازه را داشته باشیم و پوشیم و برآمد کنیم لقلق بیفایده کنیم چی در کار مانده او لباس تازه برادرای عزیز برای یگان کس خودم را جلب کردن نه برادرای عزیز. لباس یگان آدم با آبرو کردگی نیست برادرای عزیز. وقتی که عقل داشته باشه انسان عقل داشته باشه یک سخن حق رسانه یک سخن خوب بگو که به جامعه ضررش نرسه برادرای عزیز این لباس تازه الکه ما در یک نفر لباس تازه میپوشیم یا که لباس تازه خودمون پوشیدگی را وجه معلوم میکنیم که ما انشاءالله الحمدلله لباس تازه داریم. وقتی که لباس تازه داشته باشیم خیزم در ملت تاجیک خودم خیزم چی کنم ظلم بیارم و فریبش کنم و کنکورس کنم دعوتش کنم که خیز بیا اینا من کنکورس دارم بیلیت گیر شاید بری بخت افتسن همینه بخت سنجی همین خیلی بخت نمیسنجم آخه ما با این خیلی بخت سنجی که برادرای عزیز ما خودمون فریب کردیم برادرای تاجیک برادرای مؤمن مسلمان ما خودمون فریب کردیم خودمون دزدی کردیم چی خیلی پیش رویم نگاه کنین چی خیلی پیش رویم لباس تازه پوشیدن پیش رویه اینا لباس تازه پوشیدگی را نگاه کنین که کاشون دسترشون مومگی پریچوسکاشون ساختین پریچوسکی من نیمو جدید کردگی نگاه کنین چیکار کردیم دسترشون گل زدگی بعد میخیزن الحمدلله ماشاءالله گفته دعوت میکنن در کنکورس حرام کنکورس فساد. این در جامعه ما بسیار ضرر کلان آورده برادرای عزیز این بسیار در جامعه ما ضرر کلان آورده لیکن در اصل شما اگر خیزین نگاه کنین عقیدتون کار فرمونین عقلتون کار فرمونین فکر کنین چقدر در جامعه ما ضررش رسیده است روز تا روز یک نفر زیاد رفته است کنکور آخه بالاتر کی او رو گرفتگی برادرای عزیز دیگه ملت ها را ندیده استیم که همین کار کرده سابشان شما برادرای عزیز برادرای توجیک ملت توجیک شما چخیل خطونه باناموس میگیرین نگاه کنین خطون ملت خطونه همین خیلی با پسروی بودستین با پیشروی نه با بلندروی نه برادرای عزیز ما برعکس فقط کردستیم وقتی که یک سخن خوب میرسونن بعد میخیزه تو یک لباس ساز پوش یکم بخی برو گاونا آخه لباس ساز پوش ما عقل و ادب و اسلوب نداشته باشم چی در کره من در همون لباس تازه برادرای عزیز همون لباس همون کاستوم بروک همون کرته ای سرمانده چی در کره من در برادرای عزیز
либос агар одама баодоб мекард, чанд нафаро оли баодоб мешуданд. Агар либос одама баодоб мекард, либос фақат як ҷои урён будани одама, мисол урён набоша, ҳамин либоса мепӯша. Айхе шумо баръакс бо хеста барои ҳамин либос менависонем ки як либоси тоза пӯшу, студията хушрӯ ба зеб гулкорӣ куну. охи гулкорӣ куну, хезм як нафар ақорат кунум, дашном кунум, дар барон сохти як бародар, дар бариш писари шестодагӣ хеста зани гӯем бародарша ақорату дашном кардистае. дар куҷое ҳамихели ина либоси тоза дора, куҷош боодоб шуда ялая? Чӣ боодобуш карда? Либос боодобуш кард? Нафси дунёӣ ин пули ҳаром дар ҳамин роҳҳо бурдагаму инсона. хестан ҳамихели якдигартона ба фиребу тақал карда дар ҳар роҳҳо бурдан мегӯем. ҳамин конкурси шумо агар пешравӣ боша, бардорои азиз, ин пешравӣ мешуд агар дигар миллатҳорам ба ҳамин корҳо пешравӣ мекарданд. лекин шумо чӣ хеле пешравӣ кардасе ки боз такрор мекунем бародарои азиз, 100 нафар соҳиби тӯҳфаҳо мешаву, 2900 нафари дигар, фарз кардем ай 3000 билети фурӯхтагии шумо, 2900 нафари дигар рӯафтода мешаванд, гӯем лавошона лесида мегарданд. чӣ кор мекунанд дигар? фикр мекунанд ки ино пешравӣ кардесиянд. шумо пешравии 100 нафара мекунед, а пастравии 2900 нафара мекунед. шумо ҳамина фикр мекунед бародарои азиз? ба мегӯем ки муҳоҷиро пул камроӣ мекунанд. ина муҳоҷиро нигоҳ кунед, муҳоҷиро чӣ кор мекунанд. дар ин масъала агар ягон чора набинам, инам хеле фарзандои морам оянда намхеле корро пеша мегиранд. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, бародарои азиз, зиндаву саломат бошед, худованд нигаҳбонтон бошад. иншоаллоҳ умедворем ки ягон чорае медидагистан аз ягон тараф. барои ҷомеаи мо ин зарари ганда калон овардастан, ки мо фикр намекунем бародарои азиз, мо фақат либоси тоза пӯшу, ин пӯшу, вай пӯшу, студия хушрӯ куну. охи чӣ кор кунем анхеле хушрӯгира ки хезем бародари муъмини мусалмон, бародари тоҷик моно фақат фиред кунем, фақат барои фасод барем шумо. чӣ кор кунем анхели зебогира бародарои азиз? худованд нигаҳбони ҳаматон боша, зиндаву саломат боша. бародарои азиз, дар ягон тотон ман бадӣ намехоҳам. додар ма як каса фаҳмидум 50,000 да билет гирифтай. Медонам 50,000 300 то 200 то 300,000 гирифтагиян. Лекин баръакс гумон мекунам ки пешравӣ мекунам, гумон мекунам ки фоидаи ба воя мебиёяд. Лекин ин баръакс ягон фоидаи намерасашонад. гумон мекунам ки ягон хеле пешравии хуб мекунам, лекин дар ҷомеа ганда зарари калон расондасиянд. ولی انشاءالله نفر پیدا میشه، یک تا برداشتنشون میگیرن. انشاءالله یکم نفر پیدا میشه دیگه. با امید من و تو ما نشویم کی من و تو ما بکنم. من و تو ما نشویم کی من و تو ما بکند. با فریب و با چینه رنگ با چی پروا بکند. شخصی مکار فقط فکری پولی بسیار است. مردی نادار بری پاره اینا نزار است. مردی نادار بری پاره اینا نزار است. رسیدم روز بیا کی من و تو ما بشویم. رسیدم روز بیا کی من و تو ما بشویم. رهی کج را به رهی راست بسازیم بدویم.
راهی کج را برهی بسازیم بیدویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز، برادرای غریب، سلام خدمت به همتون میرسونم. امیدوارم که سلامت هستین برادر جناب. برادر جناب با چی مقصد این شعر ما خوندیم؟ مقصد ما اینه که بیاین برادرها ما سرجم باشیم، بیاین ما شویم. ما برای چی ما نمیشیم؟ ما یکدیگر منا فریب کردیم، ما یکدیگر منا برای فساد دعوت کردیم، برای حرامخوری دعوت کردیم. یعنی راهی آسانی پلکارکنی همی کام کتبیم، راهی آسان مختلفیم. ما 100 نفر مثال صاحبی تحفه ها میکنیم و از 2900 نفر دیگر را فریب میکنیم، 2900 نفر دیگر هم با امید میخیزن بلید میگیرن صاحب یک تحفه شویم. لیکن این کار تون برادرای عزیز میدونیم که همین حرامه، همین کار کنکورس حرامه، میدونیم این چه برادرای عزیز 100% میدونیم. لیکن یک چیز دیگه شما ممکن ندونیم که چی ضرر شما با جامعه ما آوردستیم، چی ضرری مثبت با جامعه ما آوردستیم. شما این درک نمیکنید. شما فقط مسلمان زاده رو بینگر، مسلمان زاده رو بینگر مسلمانی حقیقی نیست، با فکر جیب خودش است، با فکر یک غریبی نیست. نگاه کنین مسلمان زاده های، نگاهش کنین مسلمانی حقیقی نیست. اگر مسلمانی حقیقی فکر کیسه خودش فقط نمیکرد، فکر کیسه شم میکرده که فکر برادر تاجیک شم میکرد، با فکر کیسه خودش هست فکر یگان برادرش نمیکنه، فقط میگه که کیسه من پر شوه کیسه های دیگر را خالی. این فکر دارن. برای چی برادرای عزیز ما این خیل میکنیم، ما این کار را میکنیم؟ برای چی ما این کار را تشکیل میکنیم؟ چی نمیرسه مولا؟ اینا کانال یک برادرمون استودیوی میبیلای، اینم برادر، اینم اکا ده، اینم اکا مونده. من نمیدونم چی نمیرسه. هنرمند یم اکامون، هنرهای مثال میبیل سوزی را داره. من نمیدونم همه اکا ده چی نمیرسه، با اینمی کارو مشغولم. نه که مرد زندگی دیده، روزگار دیده، مردی اوجه صاحب فرزندو هسته، نه که چند نفر هم بسیارن همشون صاحب زن و فرزند هستند، پدر و مادر دارن. نه که من نمیدونم او انسان ها چی نمیرسه میخیزن همین خیلی اینم میدونم که حرامه. لیکن شما همیشه میدونین که در جامعه ما هم ضرر میبیارین، در فرزنده های خودتون همین کارا رو میآموزین. شما همین میدونین اکو برادرو، شما همین میدونین که چی ضرر رو به جامعه ما میرسونین. شما فایده همون چیتون کیسه فکر کیسه خودتون هم میکنین، تمام این همه فکر میکنین. شما فکر برادر مسلمان تون نمیکنین، فکر برادر مهاجر تون نمیکنین. حتی فقط با فکر جیب خودتون، با فکر یک غریب نیستین. شما فقط میگین که کیسه ما پر شوه کیسه دیگه نفر خالی. تمام فکر جیبای خودتون میکنین. بس کنین برادرای عزیز، به همین شیطان تسلیم نشوین. یک بار الحمدلله ماشاءالله میگین در اخیرتون، یک بار بسم الله الرحمن الرحیم گوین، یک بار یک دعای خیر کرده از خداوند التماس کنین که از همین کار حرام شما را همین کار حرام دوری جویا. یک کم ترک در معینه سرتون بیایا، همه عقل آداب انسانیتی بیایا. یک کرات خیزن مرد شوین، ناموس مردی کنین، خیزن گوین که برادرای مسلمان، برادرای تاجیک، همین کاری ما کردگی خطاهای ما نمیکنیم، این کار ما نمیکنیم، به یکدیگر ما تاراج کرده نکنین همین کارا. یک سویت خوب کنین همین برادر را خیزن گوین.
ҳам паганам фарзандои шумо мехезанд, бо дарши наследи шуморо мебаранд, бо ҳамин ҳаромхӯрида мегузаранд. Хезен дар фарзандотон як кору гира ёд киен, як адабу услуба, як мисол, як чизеро нишоншон кие ки як фоидае ба ҷомеа раса. На ин ки баръакс шумо бо такрор мекунанд, шумо 100 нафара соҳиби тӯҳфаҳо мекунед, аз 2900 нафари дига лавошона лесида мегарданд. 2900 нафари дига фақат расход кардагияну гӯем пишаймон мешанд, бо дафъи дига бо мебиёнд, бо мегиранд. Ин кори шайтонӣ, кори фасодӣ як коре ҳастае ки боз бо ҳалаҳалат мекунад, бо мехезӣ меги ки хай як бори дига бо билет гирем. баъзетон менависонем ки ин нафар ами шахсан мана мегӯем ки ин ами кадом конкурса пулошо бой додага барои ҳамин дарди аламшо гуфтесай. Бародаро, дарди алам не, дарди алам ман дидам мерасашон оли расидагиашонаи гапо диққат накунед шумо. ин ҳаромхӯро фақат лағлақ мекунад, шуморо мегӯянд ки хезен билет гирем, маҷбуртон. барои ҳамин нуқтае ки мо мемонем, як нуқта бас аст, агар шувур аст варна чӯ чароғ пеши кур аст, як нуқтае ки мо мемонем, он нуқтаро онҳо намебинанд. ҳамин нуқтаро бояд ҷумондан дар кур. ин нуқта бояд ҷума ки чашмои кури ӯ инсоно бинанд ин нуқтаро. чашмои кури ҳамихели инсоно бинанд ин нуқтаро ки ин нуқта роҳи хубай, ин нуқта роҳи ростай, ин нуқта суханҳои хуб овардеста. барои ҳамин мо бояд ҳаракат кунем. иншоаллоҳ баракатшо Аллоҳ худаш метиҳад. мекунанд ине ки ҳамин ҳаромхӯро агар ҳамин коршона ҳамин конкурса ташкил накунанд, ҳамин шумо бародаро билет намегирем. шумо пултона дар як роҳи хайр, дар роҳи ин роҳи хайр меша, як оилатон дароӣ мекунед, падару модартон дароӣ мекунед, ёру бародартон дароӣ мекунед. фарзанда ки дар як либос мегиред, як либоси танаи хита мегиред, як пешравӣ ба хита мекунед. охи конкурскун бародари азиз фикри кисаи хита мекунӣ, фикри ӯ бародарта намекунӣ ки ӯ бародар ба як рӯзи умед ғарибӣ коркунӣ омадагай, ҳамин шабаката нака, ҳамин корта накунӣ, ҳамин муроҷиатса нахеста набро накун ки билет гирен, ҳамун бародар намехеза намегирад. вай бародаро ба як рӯзи умед ба вақти омадагиянд ки мо як маблағе ба даст биёрем, як мунақиш барем. аз шумо баръакс кардестем. мо чӣ хел гӯем бародари азиз ки мо тоҷико ба номусем. шумо конкурскуно чӣ хел номус дорем, чӣ хел ба номусем ки 100 нафара тӯҳфа соҳиби тӯҳфа мекунед, ай киси худшон, ай пули киси худшон, бо фиреб мекунӣ, бо пул даромадаш бо дар кисаи худам мебиёя, палавинаш ай мисол ай 3 ҳисса, як ҳиссаш ба тура мебиёя бародари азиз, як ҳиссаи ҳаминам ба ҷейби ту мебиёя, ту фикри фақат ҷейби худа мекунӣ. як тасмим мегире ки як фоидае ба давлат биёя, як фоидае ба ҷомеаи мо биёя ки ҳамин ягон зарар нараса. ҳоли мегуфтагисе ки шумо зарартонро ба мо мерасонед. ман бародарои ҳаромхӯр нигоҳ кунед, нафаре ки ҳаромхӯрӣ мекунед, барои ҳаром бародарои моро даъват мекунед. ман барои шумо мегӯям ки мо лично дар иззати нафси шумо по мегузорем. дар иззати нафси шумо медароем ки ҳамин иззати нафси ҳароми шуморо маҳкам кунем ки ҳамин корро шумо накунед. биёен бародари азиз, биёен мо шавем, якдигарро фиреб накунем. биёен як роҳи хайра пеша гирем, як роҳи иҳдина сиротал мустақим дурӯем, якдигармонда зарар набиёрем. боқӣ бародарои азиз, дар амони Аллоҳ бошем. худованд нигаҳбони ҳаматон боша. мо ба дастгирии якдигар сарҷам шавем. мо бародари азиз мо мешем, ай хел мо намешем. бародари азиз, мо ки ин хеле конкурс кардем, ҳамин хеле якдигарро фиреб кардем, ина дониста гирем ки ояндаи насли навраси мо ана хеле якдигар фиребӣ аст. ин хел фақат якдигармонро фиреб мекунем, мо намешем. ба ин хеле дарси продолжат кардан мегирем,
کلابی و غرمی و وحدتی و ونجی و پامیری یعنی خیلی گفته میشنیم یک دیگرمان. برادر عزیز با تکرار میکنیم که یک ملت دیگه نمیگه شما را که شما اتفاق باشین، شما با یکدیگرتون خوبی کنین یکدیگر و یا قرصک میزنن نبرات شما را دستگیری میکنن که شما نشوین ما نشوین، شما بیاین این خیلی غریبی در محتاج ما شوین. برای چی ما یکدیگر منفرد میکنیم؟ بعد این خیلی جواب میبینیم و این روزا را رسیدن میگیریم. بیاین برادرای عزیز، بیاین ما شویم اخی، بیاین ما که ما شدیم انشاءالله دست بسیاری گلای برادرای عزیز، ما یک هنر و یک چیز را آموزیم وطن خودمون را آباد کنیم. نه اینکه برعکس این برادرها به یک روزی امید آمدگیان که پول کارکنان وطن در پدر مادرشون باید کنن، از شما برعکس کارکنای حرام برعکس کرده که پولی که باید در جامعه ما را و در وطن ما را و در پدر مادر ما را و شما او پول در جیب خودتون صرف کردید. شما به یک راه حرام، راه فساد، به یک کار فساد خودتون صرف کردید این پول را. بیاین برادرای عزیز بس کنیم همین کارهای حرام کاری را. بیاین ما شویم، بیاین کم طرف بیدار شویم. خیلی همین سخنهای ما برادرای عزیز یک نفر تون نویسونین که همین سخنهای ما بسیار تون می نویسونین که تو دیگه کار نداری. من دیگه کار ندارم برادر عزیز، من همین مهنت میکنم و دو دست که خودم دو دست وقتی مهنت میکنم. من دیگه این قمیصا این عقل و شعورم میگیره که خیزم یک سخن حق به شما رسونم. خیزم یک نفر تا گویم که برادر عزیز نکنم این کارتون خطاه. یک نوار کنین خیزم که یک نفر یک چی آموزه، یک جامعه ما در یک فایده بیاره. باقی برادرای عزیز همتون خداوند نگهبان باشه و همتون سربلند باشین، زنده و سلامت باشین برادرای عزیز. ما با یک مصلحت، با یک روی، با یکدیگر فهمی ما میشیم برادرای عزیز. ما این خیلی ما نمیشیم، باور کنین نه برادرها، در امان الله باشین. بیاین ما شویم برادرای عزیز. سلام علیکم مادر عزیز، خوش آمدین برادرها. من در همین جای کارم، در جای خوابم مایده استوگی کردم انشاءالله. ای وقت داشته باشین تماشا کردن گیدم که فیلمسای بییم پولیروتن می بردستم مایده جمیدستم. زنده باشین. رحمت کلام برای تشکرانتون در پخش مستقیم. سلامت باشی مادر عزیز، زنده باشی. مادر عزیز کازان تجه حالی در راه هست، در گویم نویستونده بودم اینجا که مغازه رفته ایستادم، کجای رفته است پرودوکت خری انشاءالله می آمدگیسته ولی پخش مستقیم در گویم می نویشتگیسته و یا در شهر کازان هم و شهر کراسنودار در مادر عزیز.
حالا انشاءالله من بیام نویسونم. زنده باشه. من فهمیدم گفتون اول که فهمیدم که چی نویسونده. سلامت باشین. آباد باشی. tak. Duda. Salamat boşum mudar Aziz. Salamat boşum. Ami aparat ki güyem didesten ami aparat برای در چسبانی یا برای مثال پلینتوس بریدن امی یک جان زنده گویم دا یک عجایب اپارات های بسیاری امی پلینتوس بری بسیاری کارا دا بسیار از دانشگاه در بریدن امی لبای گرادوس اوگلا را میبری با این اپارات تیار میکنی. بسیار اپارات خوب خیلی پولش هم او قیمت هم نیستن 8000 که روسیه لیکن بسیار اپارات خوب بسیار کاری ما را آسان میکنن. شما در وطن یا در غریبی مادر عزیز من در غریبی هستم در شهر کراسنودار کار میکنم. شهر کراسنودار در زغره حکیم جان نگه که در گرمانیا نه من گرمانیا دانستم مادر عزیز شهر کراسنودار دارم. این حکیم جان شوخی میکنه. یه دوستی ما بسیار شوخه. صافی علیکم سلام. tak. میشه رحمت بداریم tak. خاصیت جه سلامت باشین. خوش آمدین همتون. خوش آمدید دوستای عزیز. خوش آمدید. این است با فکری جیب خودش هست با فکری یک غریب نیست چو کارش کاری فساد است پولی به درد به جیب ماند
با فکری یک غریبه نیست که شیطان هست و استادش. با شیطان همه شو تسلیم، خداوند را بکن تعظیم. شفاعت می شوی روزه برادر وقت فیروزه. شفاعت می شوی روزه برادر وقت فیروزه. میگیم که ما تاجیکا با ناموسیم، ما ناموس داریم، ما مرد هستیم. وقتی که همین برادرها با سری بلند ما میگیم که تاجیکا ما با ناموسیم، نگاه یک طرف تون نگاه میکنین، یک طرف دیگه تون نه، یک طرف دیگه تون نگاه کنین، طرف راست تون نگاه میکنین و طرف چپ رفتگی رو نگاه نمیکنین. برادر عزیز، فقط طرف راست نگاه میکنین. طرف چپ رفتگی رو نگاه کنین برادر عزیز، کیا هم. وقتی که ما با سری بلند میگیم که ما تاجیکا با ناموسیم، نگاه کنین کیا هم. نفرایی که کنکورس کرده سیان، آیا همین با ناموسی تاجیکه؟ برادر عزیز، این سوال در شما، آیا همین با ناموسی آدم نشان میدید؟ همین ناموسی مردیه؟ همینه با ناموسی. مسلمان زاده را بینگر میگه مسلمان حقیقی نیست. با فکر جیبی خودش هست، فکر کیسه خودش میکنه و فکر یک برادر غریبش نمیکنه. فقط کوشش غیرتش برای کیسه خودش پر کردن. تمام. این همه کار. فکری هزاران نفر در اونجا بای میتین، فکری ویا را نمیکنه. من ترا مجبور نکردم که گرفتی، تمام پولت را ابی بلیدگیرا همتون پشیمان شدگین، همتون پشیمان میشین. یک خیلی میگین که همان بخشید میشه، باور کنی کو همان بخشید میشه. روتا بکنی یک سیاه میکنی، روتا بکنی یک سیاه میکنی، گپی دروغه میخیزی گاه میزنی که من بخشیدم شد. اگر برادری عزیز بخشیدم شد میگی، اگر اون موردی ده که تو را خیزن یک نفر خیزه گوه که برادری عزیز من یک کم ترک کمبودی دارم، یا دوستم در کارای ما تیمه در کارای ما بسیار یا دوستم من کمک کن، میگی که ندارم. همین ندارم که گفتی همون ندارم همون سوم داری اگر نیتو همون سوم دانمی راه حرام میره. الله شاهده میبینه که وقتی که تو با مهنت حلال کار کردگی همون سوم داری، همون مبلغ گوین در دستت هسته، میگی که ندارم، در یک راه حرام میره. همون راه حرام ده میره، تو خود در نظرت نمیتو برداری عزیز. من برادران نه قوریم، نه ملاهم، نه دیگر. برای همین معلومات در دین اسلام هم ندارم که من شما را خیزم در طبق قرآن و سنت آیت های قرآن تلاوت کرده، ترجمه کرده برای شما فهمونم. لیکن برای این خیستم آیت های قرآن تلاوت کرده، ترجمه کرده، فهموندن. لیکن این دمیروز میخیزم میگه که من دشنام نکردم. اون نفرایی که میخیلی روشا با کنی دیک سیاه میکنه، نفرایی که طبق قرآن و سنت میخیزن میفهموندن، میخیزن نه اولادش میمونه، نه زنش میمونه، نه پدرش میمونه، نه مادرش میمونه، همه اینا رو دشنام میکنه. نه که این دشنامای شما یگان ضرره با ویا نمیرسونه، یعنی یگان ضرره با ما نمیرسونه برادر عزیز.
همین نفرایی که پیش از یک چیز یک سخن مینویسه کامنتار مینویسه یک فکر کنین همین کار شما توغوریه یا که نتوغوری وقتی که همین خودداری کنه کم طرح خیلی پسیخولوژیاتونه کم طرح شروع کار فرمونه خودداری کنه یک سخنی رو توغوری نویسونه بدشنام یک سخنی راست نویسونه که همون برادری که میخونه اگر همون برادر در راه کج رفتگی باشه انشاءالله همون سخنی حقیقی نویسوندگی همون سخنی که خوب نویسوندگی همون سخنی خوبی نویسوندگی تو انشاءالله همون راه کج میگشتگی سیاخی از شما به هیچی نفرایی که شما در ضررش رسیدگی نیستید همون نفرها رو دشنام میکنین و همون نفرها رو هر چی میگین. آخه انسان این گونه نباید باشه برادرای عزیز. نخو ما برادرای توجیک نخو ما خیزیم برادری خودمونه پرچین کردن گیریم. برادرای عزیز چوه توجیک خود شفرید میکنه. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد میگه این درست گفتگی درست قید کردگیم. خدا رحمت کنه همون نفری که همین شعر نویسندگی است خدا رحمت و مغفرتش کنه نیکیم این درسته این شعر فکر کرده گفته نویسندگی هم ایجاد کردگیم نیکیم بسیار درست قید کردگیم که همین بیگانه ها یگان ضررشون هم رسه آشکارا مثال ضررشون میرسونن. این نفرای کنکورس کن آشکارا نیسته وقتی که ما میخیزیم میگیم شما همین قدر پول کار کرده همین کنکورس میخیزن مینویسن شما میگن شما که همین قدر برادرها رو فریب کرده سین میخیزن یگان سخن دیگه میگن مودن. وقتی که ما برادرها میخیزیم یک سخن حق میگیم شما یک سخن راست میگیم شما که در جامعه ما ضررتون نرسونین پرتو همین کار حرام تونه نکنین همین کارا فکری برادرای غریب تو نکنین که با چی زحمت ها و یا پول کار میکنن با چی آرزو حواسا آمدگیان آرزو حواساشون انشاءالله با خواست الله عملی میشه نیکن شما با این راه حرام برای فساد و یا دعوت نکنین برادرای عزیز خود مجبوری نیست میگه همون کار شما نکنین اوای تشکیل نکنین شما را ممکن تشکیل کننده تون یگان نفری عاقی پدر دیگه یگان حرامخور دیگه این 100% هست این نفری که تیپ یک هست میسته رگولیروفکا میکنه 10 نفر دیگه کنکورس تشکیل کرد 10 نفر بلاگی را گفتگی که پول ادا کرده هم قوی پولتون میتین دیگه کنکورس پیش برید خودتون 88 میگیرین اوگراجات میکنین و ما را مینویسین کامنتاری و که شما مردگین شما خیلی و خیلی مرگ زندگی در دست الله های ما الله داریم ما ایگان تای حرامخور شما نمیترسیم گپ دارین نمیترسیم گپ دارین خیزین بروین پوبلیکا دا گپ زنین خیزین برادرای عزیز نفرایی که مینویسین کامنتاری ما دا که این دمیرو شما خیزین گپ زن شدین شما از ما یک ذره کمی ندارین برادرای عزیز شما را این کار کرده میتونین شما را این گپ گفته میتونین خیزن بروین گپ زنین که همین برادرای ما را در همین راه کج نبرن نسل نورسی ما را در همین راه کج زرزیب نکنن همین فسادو همین حرام خورا در این راه حرام نبرن چون کارش کاری فساد است میگه که شیطان هست و استادش همین کارش فساد هم میدانم شیطان استاد شد میدانم لیکن شیطان تسلیم شدگی همین کارش پردوجت کردستن خیلی این دمی روز از شیطان ها بستگی نیست که شیطان ها در ماه شریف رمضان در زنجیربند شدگی بودن کی شما را وسواس کرد که شما خیلی همین کار کنین شما خودتون شیطان شدگین شما شیطان را مینوت نکنین شما خودتون شیطان شدگین شما شیطان صفتو همین کارای شیطان ها شما خودتون پیش بردستین با ناموس میگیرین خودتون با ناموس کجاتون با ناموس هست ما باور کنیم که این شرمواره که وقتی که ما میخیزیم میگیم که تاجیکا ما با ناموسیم
چی خیلی خیزم گویم که تاجیک خود منافریه کرده سه این همین ناموسه، همین ناموسی مردیه برادرای عزیز. خداوند همتون نگهبان باشه، لیکن همین با ناموسیش همین باشه. من همین باور کنی برادرای عزیز، والله قسم یک رمای افیر کرده بودم، من پال شکیده بودم، انده همون پال شکی من میکنم، همین خیلی همین ناموس باشه، من همین ناموس نمیکنم. همین ناموسی من همین کار اگر بلند کنم، من همین در روی همین خیلی ناموس من توف میکنم. همین خیلی همین ناموسی مردی باشه، در همین خیلی ناموسی مردی من توف میکنم که همین خیلی ناموسی مردی من داشته باشم. شما اگر ناموسی مردی داشته باشین، نفرایی که در حرامخوری مشغولین، کنکورسی حرام ده ناموسی مردی داشته باشین، خیزین برین گوین که ما دیگه همین کارا نمیکنیم، ما بینیم شعر نری شما را، ناموسی مردی شما را بینیم، گویا که ما با ناموس ما دیگه همین کارا نمیکنیم، ما با مهنت حلال ما روزمون میبریم، ما یگان کس ضرر نمیرسونیم. یکم دیگه استخدام که چی ضرر را آورده استیم خودتون خیت نمیکنیم. باقی برادرای عزیز در امان الله باشین. خداوند نگهبان همتون زنده و سلامت باشین. خدا حافظ. مسلمان زاده را بینگر، مسلمانی حقیقی نیست. به فکری جیب خودش هست، به فکری یک غریب نیست. چو کارش کاری فساد است، پولی به درد به جیب ماند. به فکری یک غریب نیست، که شیطان هست و استادش. به شیطان همشه و تسلیم، خداوند را بکن تعظیم. شفاعت می شوی روزه، برادر وقت فیروزه. شفاعت می شوی روزه، برادر وقت فیروزه. سلام علیکم دوستان عزیز. این آواز صدای فوران بود برادرمان. خداوند عمر درازی پربرکتش دهد. این شعر من خودم نویسندگی ما همون برادر، وقتی که من در ایموی همون برادر نویسندم همین شعر، او برادر گلاسوای کم ترک یک دو مصرع همین شعر من در همین زمزمه کرده خوندک. باور کنی همین حلاوت بردم. بعد گفتم برادر جان یک بالا کن همین شعری نویسندگی من خوند، همین به همین طرزی که خوندک بعد همین کانال پرتافتگی میشه. بهترین آواز ماشاءالله. بله بهترین آواز داره. زنده و سلامت باشه. خداوند عمر درازی پربرکتش دهه و خداوند همیشه کارهاشو با بارال گردانه. و ما شنیدیم با که اپای همین صدای فورم اگر دروغ نباشه هم خیلی گفتن که بندگی کرده است. خداوند جاش جنت گردانه و گورش پرنور گردانه و انشاءالله در حقشون دعاگویم. همیشه برادران عزیز همیشه در حق یکدیگرتون دعاگو باشین، همیشه با نماز باشین، همیشه راستکار و راستگو و راست راهی راست قدم مانین. انشاءالله همش خوب میشه انشاءالله. نفرایی که بی فرزند هستند خداوند فرزند صالحه نصیبشون داره. نفرایی که بیمار هستند خداوند بیماریاشون شفای کامل و عاجز عطا فرماید. نفرایی که چی آرزو و هوس در دل دارند به همه آرزو و هوس‌هایی که آرزو و هوس‌هاشون با دل نیک هست، با مقصد نیک هست، انشاءالله الله آرزوهاشون عملی گردانه و جامعه عمل بشه آرزوهایشون. تا ключ بله از انشاءالله ключ میتونم. اکا جون ключ تیما ключ داد میتونم.
شما دین همه کس دوستان عزیز رحمت دودر عزیز شما را همچنین بله سلامت باشه مادر عزیز. تا شفاعت میکند با راهی راست آن خداست تا شفاعت میکند با راهی راست. السلام. نفس دنیای مرا از راهی حق بیرون کن نفس دنیای مرا از راهی حق بیرون کن نفس دنیای مرا شرمسار و کر و گم کن نفس دنیای مرا شرمسار و کر و گم کن نابینام کرد نبینم این خط این راهی راست نابینام کرد نبینم این خط این راهی راست کر شدم تا نشنوم موعظه و گپ‌های راست کر شدم تا نشنوم موعظه و گپ‌های راست گم شدم تا کی نگویم این که کار من خطاست گم شدم تا کی نگویم این که کار من خطاست آن خداست تا شفاعت میکند با راهی راست آن خداست تا شفاعت میکند با راهی راست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز امروزه نواری ما درباره همین شعری که ما خواندیم درباره همین شعر خواندگی ما با چی مقصد این شعر ما ایجاد کردیم و خواندیم برای شما با چی مقصد با مقصدی که برادرای عزیز همین نفس دنیایی انسان را نگاه کنیم که با چی راه ها میبرد راه های فریب دا میبرد فریبکاری راهی زنا دا میبرد همه کار حرام دا میبرد. بعد بله مادر عزیز من از شهر بغداد هستم ادمین کانال هنر و طبیعتون. بله مادر عزیز سوزاکین سلامتیتان خوب است رحمت دودر عزیز شما هم همچنین سلامت باشه مادر عزیز. نگاه کنید نفس دنیایی مرا از راه حق بیرون کرد از راه حق که بیرون شدی نفس دنیایی شرمسارت میکنه کرد میکنه گنگت میکنه کورت میکنه. میدونی نه وزیر در شبکه‌های اینترنتی چی رفته است با نفس دنیایی ناموس مردیشونه حفظ نکرده استند. ناموس مردیشونه مرد میگن با ناموس میگن ناموس مردی خودشونه حفظ کرده نمیتونن کنکوس کرده استند. مشکلی دارن مشکلیشونه با کنکوس حل کرده استند. برادرای عزیز از شما احترامانه خواهش میکنیم که خوب گوش کنین خوب فکر کنین که چی کار کرده شما چی ضررها آورده سین با جامعه نسل نورس ما با جامعه ما چی ضررها آورده سین ضرر کلان ضرر تأثیر بخشی که آورده سین شما نسل نورس ما را در همین راه یاد دادید. رنگ معلما را ما وقتی که مثال در مکتب میخوندیم معلم یا که یک شلاق میزد یا که یک سیله میکرد مثال یا که یک سخن میگفت ما میرنجیدیم گپای معلما نکیم معلما ما را برای وای
چه فهمونم شما را من معلم برای فایده مثال او فایده که مثال در مثال روز شما برای این نتاک برای وای معلمای ما کوشش و غیرت میکنن برای ما که تا ما یک چی شویم تا آینده نسل نورس ما یک چی را آموزه این دمی روز شما معلم کنکورس شدین شما معلمای کنکورس شدگین میدونین برای چی معلم کلانتون کیایختون خوب میدونین نفره که همین کنکورس تشکیل کردی در همین برادرها چی کردی خداوند همین یکم شفاعتت کنه و خداوند اصلاحت کنه اصلاح نشوی بعد در یک مصیبت گرفتار شوی که تا همون مردم بدادت نرسه یگان کس بدادت نرسه که تو در چی مشکلی زدگی برای همین پایان شب سیاه سفید است میگن برادرها انشاءالله روزش میبیاید شما با این حرامخوریتون شما با این دزدی و غاری و فریبگریتون در یک مصیبت میزنین بعد میفهمین بعد اوجه دیر میشه برادرای عزیز نگاه کنین که این نفرایی که کنکورس میکنن با جامعه ما چه ضرر آورده سیان خودتون فکر کنین اینا میخواه مانند ما خیزین حتی بلاگر هستین نیستین شبکه های اینترنتی آزاده هستای فیسبوک هستای ایمو هستای واتساپ و دیگر هستای در همه شبکه های اینترنتی خیسته یک نوار کرده نمیتونین حتی خودتون هم نشون ندین خیسته یک نوار کرده گفته نمیتونین که برادرها جامعه ما را نسل نورس ما را برای فساد دعوت نکنین نمیتونین یک قدم خیلی خیسته گفته می نویسین در کامنتاری های ما که فیسین خیسته گاوزن شده این خیسته و گاوزن شده نمیتونین یک تای شما خیزه نمیگه پگوین میتونین با فکرون همتون میتونین وقتی که جامعه ما را در راه فساد بودستیان این فسادکارا با این فسادیشون میگن که ما مشکلی داریم مشکلی شما را کاری فساد حل کنه مشکلی شما را خداوند در کاری حلالتون برکت کیا الله در کاری که حلالتون برکت میکیا همون مشکلیتون انشاءالله حل میشه نه که مشکلی داری ناموس مردیتون شما برای پول میخزین میفروشین برادرای عزیز فکر میکنین اینا چیکار کردین برای همین نفس دنیایی خودتون هم کار میکنین هم کور میکنین هم گنگ میکنین وقتی که داملاها یا که یگان قاری یا که یگان شخصی که از اسلام گویم خبردار از دین اسلام میخزه یک آیت قرآن به شما میخونه تلاوت میکنه ترجمهش میکنه معنی هوایش به شما میفهمونه که برادرای عزیز خداوند همین کار شما را در قرآن حرام کردگی همین کاری که شما میکنه حرام کرده دیگه همین کار حتی باز گفته بودیم که برادرای عزیز کنکورس کنو همین یک خوب بچه را گیرین شیری گوتینشا همه خوب بچه خورا کلان شوه همه خوب بچه حلال است یا که حرام اگر همه خوب بچه شیری گو خورا حلال شوه значит کنکورس شما حلال است اگر خوب بچه حرام باشه значит کنکورس شما حرام است برای همین برادرای عزیز خوب فکر کنید که شما چی کار کردین خوب فکر کنید که شما چی کار کردین و کیا را در این کار دعوت کردین حتی میبینید کودکای خردسال الکای سر کردن کنکورس ما چوا آینده نسل نورس مونده فکر آینده نسل نورس نمیکنیم ما را چوا پدر و مادرامون بعضیمونه پدر و مادرامون نصیحت نمیکنن پدر و مادرای عزیز برای چی بعضیتون اکثریتون همه خیلین که فقط از فرزنداتون پول طلب میکنین در غریبی هم پول طلب میکنین و فکر نمیکنین که
фарзанди шумо ба чӣ кор машғулай дар ин ғарибӣ, ба чӣ корҳо машғулай, аз чӣ роҳҳо даромад мебиёрад ва ба шумо ин маблаға рӯӣ мекунад. мо бояд ин хел набошем, падару модарои азиз. мо бояд аз ҳоли фарзанд бохабар бошем, ки фарзанди мо дар кадом қатӣ кӣ кор мекунад, чӣ кор мекунад, қатӣ киё рафту биё мекунад. мо аз ин корҳо бояд бохабар бошем. На ин ки бачам пул роӣ куну, бачам қатӣ кӣ кор мекунӣ, намекунӣ, фақат ман дар пул роӣ кунӣ, зиндагӣ пеш рава. Не, баръакс, мо бояд фарзандонро насиҳат кунем. Мо ин хел набояд бошем. Ман ба фикри ман ҳамон нафаре ки конкурс мекунанд, падару модар доштагистем, бародарои азиз. Падару модар доштагистем, ҳамон падару модартон шуморо як маротиб ҳамон насиҳаттон кардагия, ки бачам ҳамин кори шумо хатое накунӣ. ҳамин кора шояд кардагӣ бошад, лекин ин нафси дунёи шуморо ҳам картон карагия, ҳам куртон карагия, ҳам гумтон карагия. Картон карагия, ки сухани ҳақqa нашунавем, куртон кардагия, ки сухани ҳақqa мебинем, менависанд, то мебинем, гӯем хутона кур мегирем, как будто надидем ягон чира. Гумтон кардагия, ки сухани ҳаққа мебинем, мехонем, намехезем, намекунем, алфоз намекунем, намегем. барои чӣ мо ин хелем? Нахо конкурс пешравӣ бошад. Бародарои азиз, нахо конкурс пешравӣ бошад, нахо конкурс мушкилии шуморо ҳал кунад. шумо номуси мардитона нахо ба ҳамин конкурс паст занем, то ҳад инсонои паст шидагем бовар кунед, бародарои азиз. ҳатто мана дашном кунем, ман ҳар наворумда иншоаллоҳ то ҳамин роҳи фасоди шумо чӣ нашава, кам нашава, маним накунем, ҳамин кори фасодтона дар ҷомеаи мо зарар набиёрем, мо хеса гуфтан мегирем. Бародарои азиз, ҳамин як хеле биқагӣ мекунем, хутона 88 мегирем, равен даҳаи пеш падару модартон хутона 88 гирем. дар сари ҳар як зурай. Марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ аст. Марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳи пок аст. менависем, угражат мекунем, ту мурдагӣ, ти ухелӣ, ту ухелӣ, ӯ угражататона равен дар пеши як нафари дига кунем. мо Аллоҳ дорем, мо ақли тамиз дорем. марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ аст. бо мегӯм, марги зиндагӣ дар дасти Аллоҳ аст. бародарои азиз, ай ин ҳаромхӯро ягон натарсем, ай ин ҳаромхӯро ҷои тарсам нестай, ҷои ваҳмшам нестай. хезем гап занем, бародарои азиз, ки то ин фасодо ҷомеаи мода зарар шона дига нарасонад, насли навраси моро дига ба ҳамин роҳ набарад. бовар кунем, бародарои азиз, шабакаҳои интернетӣ дуроем, бинем чӣ хел фасод кардастанд инсонҳо. ҳатто як нафаре ки мо як нафаре ки мешинохтем, ҳамон бародарам ҳамин нафси дунёӣ дар ҳамин роҳ бурдааст. мегам мушкилӣ дағал кидам, фақат ҳамин конкурс мушкилии мана ҳал мекунад. охи бародари азиз, бародари ҷон, ман ҳамчун фарзанди падарам дар шумо муроҷиат кардесам, гуфтесам ҳамчун фарзанди падар, бародарои азиз, ин кори шумо ҷомеаро фасод кардесай, бовар мекунем? наход ин кори шумо ки кардесем ҳамин кор мушкилии шуморо ҳал кунад. наход ҳамин шумо хезем муроҷиат кунем. иншоаллоҳ мардуми мо ба номусанд, мегем мардуми мо ба номусанд, лекин шумо чӣ хел ба номусем конкурскуно, ки номуси худтона барои 3-4 маблағ ягон мардуме фиреб мекардагӣ номуси худтона мефурӯшем. номуси номуси мардитона паст задестем, то ҳад шумо пешравӣ накардесем, шумо пастравӣ кардесем, паст шидесем, паст. Инам хезилимхан мехеза, мегатона, ки они конкурси делают, они это делают, они ничего не делают, друг другу не помогают. Инами хелитон мега, инами хели гуфтактона, хестем ба бедор шудем, ба хиёлтон ҳастад. баъд дигаро мехезан, мегантона, ки шумо хезе бедор шавед. дар дига миллато шумо ҳамин корро мебинед? дар дига миллато ба фикрам намебинед. шумо ҳам кур шудагин, ҳам гум шудагин, ҳам кар шудагин. барои ҳамин
бародарон мушкилӣ дорем, ҳозир шабакаҳои интернетида иншоаллоҳ мушкилӣ дорӣ, ҳамун ҷои айбу изош нестай. Хез иншоаллоҳ мардуми мо мегӯем ку ба номусай, хез ҳатто шармам надоре бародари азиз. Мушкилие ки мушкилии ҳал нашаванда нест. Мушкилие нестае ки ҳал нашавад. Мушкилие нестае ки ҳал нашавад. Иншоаллоҳ мардуми тоҷики мо, мардуми мусалмони мо ғамхорай, мехезанд, кӯмактон мекунанд. Шумо барои ин кор мушкилитонро ҳал кардана дар ин кори фасод омехта нашавем. Шуморо ин инсоное ки ба конкурс даъват мекунанд, шумо канал доред, мегӯяд ки конкурси мана пеш бар, шуморо дар роҳи фасод вай дар як ҷо 6 қати фарзандакош, 6 фарзандакош ав пуле ки даромади ҳароме ки мебина, фарзандакоша хӯронда сай некем, вай фикр намекуна ки фарзандои вай пага ана хеле пасредник мешаванд, пага як нафари дигаро ба ҳамин роҳ даъват мекунанд. Ин фикра намекуна. Туро дар ҳамин роҳ даъват мекуна. Ту фикр кун, ақлта корфар, ақлотоно бародарои азиз кор фармонем ки шумо чӣ кор кардестед. Шумо фоидаи пулӣ мебинед, шумо фоидаи маблаға мебинед, лекин фикр намекунед ки ояндаи насли навраси мо чӣ меша бародарои азиз. насли навраси мо дар ҳамин конкурскунии ҳароми шумо мегузарад, дар як кори фасоди дига мегузарад. бинем ки ҳичи нагуфтестиам, ҳама худсарона хеле конкурсу кори ҳарому фиребкорӣ якдигаршонро фақат фиребем. Куҷо пеш мерем бародарои азиз, паст рафтестем, паст, як зина паст рафтестем. ҳатто мана дашновам кунем, шумо номус надорем, номуси мардитона, шумо номардем. Мард нагӯяхтона конкурс кунем, шумо номардем. Агар мард мешидем, монанди як бародари муҳоҷир, ҳаматон муҳоҷирен, ба фикру медонем, мебинед. Линчи симента 2 даҳ мебардорӣ, гӯем ягон ҷо маибам шавад, зато меҳнати ҳалолро қатӣ мекунед. шумо бародарои азиз, шумо худтонро медонед чӣ хел кардестен, чӣ хел маиб кардестен. ин суханое ки мо шумода мегӯем ку дар дилҳои шумо мумкин ки чӣ хел сӯзан занад, мо ина мефаҳмем, медонем. лекин моро дуруст фаҳме бародарои азиз, моро дуруст фаҳме, мо ягон роҳи бад, ягон сухани бад ба шумо нагуфтестем. моро фақат дуруст фаҳме, ҷомеаи моро, насли навраси моро ба ин роҳи фасод набарем. падару модарои азиз, нафарое ки моро мешунавем, мо ягон на муллоем, на қорием, на илми исломӣ дорем. ман ҳамчун фарзанди падар шуморо мефаҳмонам ки дилмон баротон месӯзад. бародарое ки дар муҳоҷират кор мекунед, ман ҳам монанди шумо инем ки муҳоҷиратда кор мекунед, инами корое ки дидестед, инем ки ба меҳнати ҳалол алҳамдулиллоҳ шукр мекунем ки худованд барори кор монтия, инем ки меҳнати ҳалол қатӣ кор мекунему зиндагимонро пеш мебарем. падару модарои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бохабар бошед аз ҳоли фарзандотон ки ба чӣ коро машғуланд дар ин ғайбӣ, ба чӣ коро қодиранд, ба чизи нафси дунявӣ, нафси дунё ба ҳама роҳ мебара одама. ҳамаи кор ба ҳамин роҳи пулиёвӣ, ҳамин нафси дунёӣ ба ҳамаи роҳ инсона мебарад. ба ҳамаи кор қодир мекунад инсона. барои ҳамин шайтонда падаватса накунед, шайтонда таслим нашавед бародарои азиз. як камтарак ҳушёр шавед. худтона муъмину мусалмон мегирем, лекин бародари муъмину мусалмонтона рӯйрост публикада фиреб кардестем. агар мо фиреб кардестем мегем, ба чӣ роҳ фиреб кардестем, худтон хушрӯ медонем. фиреб кардестем, ба чӣ роҳ айпаша фил сохтестем, айпаша хушрӯ фили калон сохтестем. шумо фиребкунитона нигоҳ кунед чӣ хел фиреб кардестем. вақте ки ҳамин пули билета ҷамъ мекунед, шумо ай ин пули билет фарз кардем, шумо мисол 2000 билет дорем, 2000 билет дорем, якним мисол ай 1000 рубли 2 миллион рубл меша, 1 миллиони ҳамин да ман фарз кардем, мисол мебиёрам, 1 миллиони ҳамин да падаркорам туфора мехарем, 1 миллиони ҳамин да дар ҷебтон расход, дар ҷеби худтон мемонем. ин дуздӣ нестай, ин ҳаромхӯрӣ нестай, ин дар ҷомеаи мо зарар овардан нестай ки
шумо меҳнат накарда ягон кор накарда просто дар ми ҷотон шиштагӣ инхе маблаға просто барои фиреб маблағ ба даст оваристед, дар фарзандтон барои фиреб ки хӯронди, фарзанд фиребкор мешавад, фарзанд зинокор мешавад, фарзанд хатокор мешавад, фарзанд фасодкор мешавад, ана хеле меша рафтан мегирад. боқӣ бародарои азиз дар амони Аллоҳ бошед. Худованд нигаҳбони ҳаматон бошад. Худованд ёру мададгори ҳаматон бошад. мана дуруст фаҳмеман ягон таи шумо дар бародарои азиз бадӣ надорум. ҳатто аяк ами суханои ман агар ранҷам, ман ин суханода иншоаллоҳ аҷри ин суханоро худованд дар ман худаш метиҳад. иншоаллоҳ як падару модаре ами суханои мана мешунавад, ман дар раҳмат мегуфтагистам. иншоаллоҳ бародарое ки мешунаванд, ман дар як раҳмат мефиристагистам. дар амони Аллоҳ бошен. худованд ҳар ҷо бошен набошен, бародарои азиз, дар кадом гӯшаи дунё ҳастен, худованд барори кортон тия, умри дарозтон тия, ризқи фарозтон тия. худованд ҳамеша коротонро бобарор гардонову муваффақиятҳо ба ҳаматон хоҳонем. бародарои азиз, худованд ёру мададгори ҳаматон бошад. зинда бошем. ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо ёди худованд, ҳамеша бош бо имону бонанд. барои бародари азиз, бо имон кишидӣ, наве номус мекунӣ, кори ҳалол мекунӣ, меҳнати ҳалол мекунӣ, зиндагита пеш мебарӣ. خوننده میکنیم که این قدر زحمت و مهنت برای آخه همه پولکی که 1000 روبل 2000 روبل 3000 روبل بلد میگیری بردار همی یک سال ده همه جایی داز ما ممکن است 2 سال 3 سال است همین یا پارا جمع کنم همین پول همه ماشین میگیری مرسدس نه و جرسدس میگیری با ممکن شما را پدر مادرتون خبر ندارن ای کارتون شاید خبردار شوند شما را یک نصیحت میکرده بیستم برادر عزیز کسایی که مشکلی دارین میخیزین کنکورس میکنین چه مو کنکورس کردن نخیزین مراجعت کنین برادران شعرهای نر بسیار با تکرار میکنم که شعرهای نر بسیار دستگیری تان میکنن اگر ای جهتی مشکلی تان شما این کنکورس حرام دا میگذارین یا که یگان نفره که شما را پریدلگر میکنن خیز برادر همین کانال داری همین کنکورسی من پیش بر من کنکورس میکنم برادرها شما کلاتون کار فرمین که چیکار کردید میخزن نمیخه دشنام تا شما را دشنام میکنن میل شما را ایمینه دشنام کنن لیکن پدر مادرتون در بالا موندگی زن فرزندتون در بالا موندگی دیگرتون در بالا موندگی شما می نمیفهمین چیکار کردید برادر عزیز همین یک کلاتون خوشلو کار فرمونین خوب کار فرمونین کلاتون نمک در کامها شیرین‌تر از شهد شکر گردد جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد همین برادرها معنیش میفهمین میدونین به فکر ما لیکن همه قدر پدرای ما مادرای ما جگر خون میشن برادرای عزیز ما فرزندا فکری باید نمیکنیم یک ذره فکرشون نمیکنیم که این قدر زحمت و مهنت برای ما کشیدگیان ما بعضیمون در اینجا
конкурс ташкил мекунем, баъземон дар биёбозӣ гузаштагим, баъземон мисол пула хонаро ин намекунему дар ҳамин билетхарӣ конкурс расход мекунем. моона ба ҳамин роҳи ҳаром даъват мекунанд, дар роҳе ки ҳам ба ҷомеа зарар мебиёрад, ҳам ояндаи насли навраса ҳамихелӣ дар ҳамин роҳ мебарад. ин 100% оста ҳамихелӣ ёд мегиранд. ҳам тибқи Қуръону суннат ҳаромад. кори ҳарома кардесиям, ҳам ба гуфти худшон хайр кардесиям, ай роҳи ҳаром дар мардум хайр кардесиям, чизи ҳарома, моли ҳарома мардумда хайр кардесиям. ҳамин конкурс кунам, ҳамин хел зарараш расидеста ба ҷомеа, хушрӯ расидеста, неки бародаро шумо хушрӯ фикр кунед чӣ хел расидеста, результатош дар ахборо мефаҳмед. вай кори шайтонае, бале кори шайтонае, неки ҳози ҳамин моҳи шарифи Рамазон моҳи шарифи Рамазон будак бародарои азиз. дар моҳи шарифи Рамазон шайтонҳо занҷирбанданд. хеса дар моҳи шарифи Рамазон конкурс кардагӣ буданд, билет фурӯхтагӣ буданд. фаҳмиде бародаро? шайтонҳо ҳамаро ҳала карданд дар моҳи шарифи Рамазон. дар ҳамаи коршон шайтонро гуноҳгор мекунанд, лекин охир дар моҳи шарифи Рамазон шайтонҳо занҷирбанд бошанд. чӣ хел бояд хестан конкурс кардан, кори ҳарома кардан? шайтон ҳалалашон кард. охир бародарои азиз, як фикри хушрӯ кунем ҳаматон бародарои азиз. ҳамин фикри ман нутуғрия мардак бурида. ман ин айтиб Қуръону суннат мисол ҳаром буданша як тараф мемонем, лекин дар ҷомеа зарар оварданшона нигоҳ кунед, ба тарзи дунявӣ нигоҳ кунед бародарои азиз. ҳоли тибқи Қуръону суннат мисол домулоҳо тиловат карда фаҳмонданшона, гуфтаншона ки чӣ ҷоизҳо, чӣ коро дорад, чӣ зараро дорад. ана зараре ки дар ҷомеа мисол ба тарзи замонавӣ мо мефаҳмонем, нигоҳ кунед чӣ кор кардесиям бародаро. мегӯям ки мо дабахилӣ мекунем, мегӯям ки шумо намемонед, мо пешравӣ кунем. охир чӣ хеле пешравӣ кунед бародарои азиз? шумо ман да гап занед ки оё ҳамин конкурс кардан пешравиай? як каса фиреву тақал кардан пешравиай бародарои азиз? як каса зарар овардан пешравиай? ҳамин суханои ман дар ягонтатон зарар мерасонад бародарои азиз? суханое ки мисол ҳамин ҳози ман сар кардам мавзӯе ки همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و من، همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و من. بله دوستای عزیز،
Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу бардораи азиз. Бардораи азиз, имрӯз боз тасмим гирифтем ки дар бораи ҳамин бардорае ки конкурс мекунанд бояд хам гап занем. Бардораи азизи конкурскунон зиёд шудесану зиёд шудесану зиёд шудесанд. Яъне конкурскунон нев ҳаромхӯро зиёд шудесану зиёд шудесану зиёд шудесанд буданд. Бародарои конкурскун мегӯяд ами шумо риш нахтон, риш мондагиам ришотон ядарзаӣ мебинитон дар эфир бо яке ду нафари эфирда мисен, яке як нафар чӯчоскутон чӯчоскои может бикараги алҳамдулилло мошаллоҳ гуфта гап мезанем, мардума реально фреб карда ба фребу найранг мардума мисол чӣ карда ҷалб карда дахтон билет харем, билет маҷбурӣ нестай, эфирӣ нестай, охир нестай. Гартон туғури билет маҷбурӣ нестай. Некунем, ҳамин шумо ҳамина ташкил накунем, ҳамин мардум дар ҳамин роҳи шайтонии шумо намеранд. Бародарои азиз, дар ҳамин роҳе ки кори шайтонии ҳаромхӯрие ки шумо мекунем кардистем, ҳамино намекунанд ҳамин корро. Бародарои азиз, бародарои азиз, барои чӣ шумо фақат наворои ҳақорату дашному ягон кас ҳақорат кунанд, дашном кунанд, ҳаминора назм мебинем, медуроем, лайк, комент мемонем, дастгирӣ мекунем. Инами конкурскунора худтон медуроем, бо лайк, комент мемонем, дастгиришон мекунем. Ман лично худам дар ҳамон конкурскуно хайне ман медурам, лайка мемонам, ягон ҷои ман кам намешавам. Барои лайк мондан я дастгирия ман метавонам дастгирия. Бародарои азиз, шумо ба ҳаромхӯрӣ машғулем, чӣ хел мо шуморо хезем дастгирӣ кунем? Гап занем канем инҷа. Вақти дизлайктон мемонад, дизлайк мондиам, фалон бемадон туда-суда и так далее. Короче, ё ки сообщениятон менависам ки бародар ҳамин кор нодуруст, ҳамин кори ҳаром аст, дидау дониста ҳамин кор менависимшонам, менависимтонам. Бародарои азиз, ки ҳамин корро қабул доред, ки ҳамин коре ки шумо кардаси ҳамин ҳаром аст, мегем ки ҳо хай менависим бо ки бародар ҳамин корта бас ки ҳамин кор нодуруст аст, дидау дониста меги ки ҳо ҳаром аст, некем кардаси. Бародарои азиз, шумо оё падару модар дорен? Падару модартон насиҳаттон мекунад, мегатонад ки луқмаи ҳалол ёбем, луқмаи ҳалол хӯрем, меҳнати ҳалол кунем? Мегӯяндтонад бародарои азиз? ё ки падару модартон фақат мегӯяд ки бачаам пул рой кун, бачаам пул рой кун, тамом заставит мекунад ки пул рой кун? Ба фикрам ин хел нестад. Мепурсидаги сайтан бародар. Ту фикри падару модар зани фарзанд намекунӣ бародарои азиз, ки ту луқмаи ҳаром дар ҳавоё мехӯронӣ, мепӯшонӣ? Бародарои азиз, ҳамина фикр намекунӣ? Як карат бародарои азиз ба ақл шавем, фикр кунем ки шумо чӣ кор кардастем. ай куҷо пеш мерем? Бародари азиз, ай куҷо пеш мерем вақте ки якдигартонро фиреб мекунем? Як хел бародарои молодёжа ёшай мегӯянд ки ино чиз молодёжа гардонда намешавад. Молодёж ҳози ақлш ақли мардаки калона, ақли яхе одамои калона, ақлш ақли расвой, ақли тоза доранд. Анеке мери кори шайтонии шумо да ҷалб мешаванд. Вақте ки мебинанд мошин мондем, ихелиу хоҳем дов дастка фиреб шумо мекунем, касе билет бисёр гира, шоҳҷоиза ва чӣ кина интизор аст. Шоҳҷоиза вақте ки бародар фикр кунем, шумо 200 вақте ки бисёр билет мегирем, 200 билет мегирем, фикр кунем 1000 рублия билет, 200,000 рублда шумо 200,000 рублда билет мегирем як нафаре. Ама 200,000 рублда ту худа мошин харида наметунӣ. Бародари азиз, ба фикрам харида метунӣ 100%. Як фикр кун, мабодое бародар, мабодое ту ҳамин 200,000 билет гирифти, ягон билетет намебурояд, ягон чӣ намебурӣ. ҳамина фикр намекунӣ ки меҳнату заҷли ту кашидагӣ. Бародари азиз, дар як лаҳза ҳамин хел ина мегӯем, як туф мекунӣ ку, туф мекунӣ, ҳамун туф буғ меша меравад, ё ки инами як нафас мекашӣ ку, ҳамун нафас мебурояд. Инами хел гӯем да, инами гуфтӣ тамом рафт. Меҳнате ки ҳалоле ки кардагӣ, азоб кашидагӣ, арақи ҷабӣ чакондагӣ, ту бародар дар ин ғарибӣ налог латиф карда
این قدر پولی کوارتیرا، این قدر مهنتو میکنی برداری عزیز، همین فکر نمیکنین شما برداری عزیز. بس کنی با خدا میکاری شیطانی تو نه، بس کنی با خدا. تو که حرام خری میکنی شما خودتون همه کنکوس کنک شما خودتون شری نرم میگیرین، میگه ما شری نرم. گوجای شما شری نرم. شما برادر شری موده این. میدونی برای چی؟ ناموس ندارین، بی ناموسین. ناموس ندارین. اگر ناموس مردی داشته باشین شما میخزین با مهنت حلالتون لقمه حلال خطی میخزین مهنت میکنید تو کار میکنید زندگیتون رو پیش میبرین. برادر که همین کنکورس بروارگی برادر همین توجیه بفتون یا تا نمیدونم نامش بختیارم نامده است همون انسان برادر که همین کنکورس بروارگی همین برادر نشان دادی خداوند اول تحقیق تیا زنده باشی خدا. همین کار تو دمی برادراش کردی دمی برادرها یاد دادی خداوند اول تحقیق تیا خداوند نگهبانت باشه اگر دو همین کارا تکنی خداوند در یک مصیبت گرفتارش کنه که همین مصیبت بیرون نبروی برادری عزیز. همین مصیبت بیرون نبروی. خداوند یکم توفیق تیا در حق دعا میکنیم که توفیق تیا اگر همین کار تا با دوام تی این همین دعای من برای تو برادری عزیز که خداوند در یک مصیبت گرفتار کنه که همین مصیبت بیرون نبروی برای که این قدر مردم مسلمان مردم مهاجر تو در همین راه شیطانی جلب کردی. در همین راه شیطانی این قدر مردم مهنت میکنن طوری شما مجبور نمیکنین رو نکن کار این شیطانیه که شما پریدومت کردگین شما برو آوردین در این شبکه‌های اینترنتی مردم مهاجر آمدگی مثلا کار میکنن ملادیاج آمده با یک لقمه نان حلال یافتنش آمدگی شما همین مردم در کار شیطانی تو جلب کردید. گوجای شما شری نرای گاوزن اینکنی گوجای شما شری نرای شما شری موده شیرای بیناموسین کنکورس کنو شیرای بیناموسین باور کنه شیرای بیناموسین اگر شما ناموس داشته باشین یک نصیحت یک نفر گوش میکنین من نصیحت نیست این برای شما برادری عزیز نصیحت ها نفرای کردن شما را که ایتیق حدیثای رسول اکرم ایتیق قرآن و سنت شما را فهموندن وقتی که شما میگین ما دامولاهامون را دوست میداریم علماهامون را دوست میداریم حاجی میرزا ایشان نوردین مثال دیگراش میگن که کنکورس حرامه نکنین همین کارتونه شما چون با همین کارتونه میکنین برادر عزیز دونسته میدونین که حرامه با در همین لقمه حرام خودتونه جا کردستین بس کنین به خدا در یک مصیبت حال گرفتار میشین که بعد گنده پشیمون میشین گنده برادرایی که بلیت میخرین التماس برادرای عزیز یک کم ترک به عقل شوین کم ترک همون بلیت میخرین پولتون کم یک سال جمع کنین ماشین تون میگیرین این زندگی یک خیلی به خدا قسم کو خانه تون در زندگی تون نمیخیلی تو برافته سنونی خوردن ندارین یکی نمی کار شیطانی جلب کردین خطونه روی کن مادر جونه که در پدر جونه که در فرزند در روی کن یک کیلو گوشتکه یک کیلو قندکه یک کیلو ململوتکه گیرن خرن انا کنکورس برادری عزیز یک کم ترک به خدا قسم به عقل شمین شیرای موده گوش کنین شیرای موده ای که این کنکورس کنه شما شیرای موده این شما رو شیری نر گفتم بخشی تماما توبری نمیبیاده شما خودتون شیری نر میگیرین اگر شیری نر باشین این ناموس کنین برای رنگ یعنی مردم مهاجر وقتی پشتی همه در مهاجرت برای با مهنت خودتون کار کنین اویدتون اخرون میپشونین این چیگه پای برادرای عزیز همین چی کار حالا دستگیری کنین پیشروی کنین با کنکورس گوجا پیش میری برادر عزیز نبرات برادر مسلمان تا برادر مهاجر تا تو توراج کردی پروست توراج کردی تمام کم ترک به خدا به عقل شدیم برادر عزیز خیال اینه ایجه بعد انشاءالله با میبینیم شعری نریتونه اینه شعری نر باشیم خداوند همه خیلی شعرتون کنه که همین فقط لقمه حلال ده فقط پیشه کنین لقمه حلال ده آیدتون مثال روی کنین خرون نمیشون این آیدتون برادر عزیز
ҳамеша дар ҳақтон дуогӯем бародарои азиз, худованд тавфиқ кун ки худованд нафарое ки беморанд, ночоранд, нодоранд, ҳамеша ҳаматона мушкилиётонда худованд мададгортон боша. Бародарои азиз, нафарое ки конкурс мекунем бародарои азиз, хай ягон мушкилӣ дорӣ, буро бародар, ин ягон ҷои айбиш нестад. Наметонӣ, мисол қувватат намерасад зиндагита бурданда, муроҷиат кун, шерои нар бисёранд, 100 рубли 10 рубли ёрдам мекунанд. Ина бародар зубор кушоен, ёрдам кунед, я мардуми камбағал ёрдам кунед. Чемай мардума сокша ҷафидана, шумо мегӯед маҷбурӣ нестад. Бо бародари азиз мегӯм ки ҳами бародарое ки медурин билет мехарен, чӣ ба ҳами хеле билет мехарен? Ина мисол шумо худтон мехарен билета, намебирен, бо мехезен, бо болои ахорат мекунем. камтарак илтимос ба ақл шавем бародарои азиз, камтарак каллатона кор фармонем. ва ҳам дӯстон пуле мисол меёвем ба ин муҳоҷират налог мешупонем, ин қадар азоб мекашем, дилтон барои меҳнатотон намесӯзад бародарои азиз? Дилтон барои падару модаратон, зану фарзандтон намесӯзад ки бояд авҷо интизоранд ки шумо бояд ягон сумроӣ кунед барои зиндагӣ пеш бурдан? Фақат конкурс мекунем, ами кори ҳаром да, инами луқмаи ҳаром да фақат рафтесем, тамом. Дига ягон чиз, ягон пешравӣ надидесем, фақат луқмаи ҳаромкоритонро дидесем бародари азиз, тамом. қасам ку ин кортон ку дар ягон ҷо туғурӣ намебиёяд. Бовар кунед бародари азиз. Шуморо даже тибқи Қуръону суннат фаҳмондесям, гуфтесям ки бародарон, вақте ки мусалмонем мегӯед, мусалмон маънаи мусалмонро медонем чӣ аст? Шумо соҳиби имонем, шумо бо имонем, набояд ин кора кунед бародарои азиз. Реально амихе наглан якдигатонро фиреб кардистем, бо мегӯем ки мо шери нарем, мо мусалмонем, ришотон ядарзаи бо мондаги амихели алҳамдулилло мошоалло. Ту чӣ ҳақ дорӣ ки дар кори ҳаром алҳамдулилло мошоалло мегӣ? Ту чӣ ҳақ дорӣ? Ту чӣ хеле мусалмонӣ, ина бародар, чӣ хеле мусалмонӣ ки дар кори ҳаромо номи Аллоҳро хуш мекунӣ, алҳамдулилло мошоалло, бо мегӣ ки мо фиреб намекунем. Ин кор чест ният, ин кор честни гуфтани шумо яъне ҳаром набуданша. Честни яъне ҳаром набуданша. Шумо мегӯед ки шумо худтон гуфтеса ки ин ҳаром неста. Бародаро, ин ҳаромай. Тибқи Қуръону суннат шуморо фаҳмонданд, гуфтанд, оятҳои Қуръона тиловат карда, гуфтанд, тарҷума карда, маъноша фаҳмонданд, гуфтанд. Тона чӯ бародарои азиз намефаҳмед шумо? Чӣ гуна инсонем шумо? Камтарак ба ақл шавем. Худованд ҳамеша нигаҳбонтон боша бародарои азиз. Дар ҳаққи ҳаматон богӯем. Бародаро, касое ки бефарзанданд, худованд фарзанд солиҳа солиҳа насибшон дорад. Касое ки мушкилӣ доранд, худованд мушкилиашонро осон гардонад. Касое ки беморӣ доранд, худованд беморишонро шифо гардонад. Касое ки ҳаҷ рафтаниянд, худованд соҳиби зиёрати хонаи Каъба гардонашонад. ҳамеша худованд нигаҳбонтон боша бародарои азиз. ҳамеша худованд коротонро бобарор гардонад. ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошен, ҳамеша бо намоз бошен. Дар ҳаққи ҳаматон дуогӯем бародарои азиз. Бародарои конкурскун ман хафа нашавем. Ман дар ягонтаи шумо бадӣ надорам. Дар ягонтатон бадӣ надорам. Лекин шумо худтон ҳамин коре кардестен, ин бадие дар бародари мусалмонтон, бародари муҳоҷиртон овардестен. Шумо худтон дар назартон наметавонед вақте луқмаи ҳаром, ин луқмаи ҳаром ширин айда, як лаҳза ширинӣ дорад бародарои азиз, баъд як умр хасрат дорад. Баъд мефаҳмед бародарои
شما آمدین برادر سوزن همتون سلامتیتون خوبه. همه کسا خوش آمده دوستان عزیز با کانال کازان تیجه. همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با یاد خداوند، همیشه باش با ایمان و با من. همین برادر عزیز با ایمان و با ننگ باشین. ننگ و ناموس، انسان باید ننگ و ناموس داشته باشه. این هیچ کی نیست، همه زودروزی برا رفته باشن. ممکن شاید هم که باشن. من در همینش اینترس نه که شما ای کجا میدنین این روز زادروزی برانه. ها برادر یا الله مهربان. ها امروز روزی برانه امروز روزی تولد شد. برنو من خیالم برام فهمو بخشش زیاد. برنو همون زنی که در آلمان هست. ده فهمو وای همسایه ما است. زنده باشن سلامت باشن. خداوند عمر درازی پربرکت شونتیه و انشاءالله همش خوب میشن. اگر همو خواهرمون باشه همسایه ما هستن در آلمان هم انشاءالله. همیشه باش با یادی خداوند، همیشه باش با ایمان با من، همیشه باش با یادی خداوند، همیشه باش با ایمان با من.
این برنامه بیا یک همسایتون یافتیم. تبریک دولت سلامت باشین. عمران برادر زنده باشین، سلامت باشین. عمران جان چی کار برده ای مگه کزم تیزی؟ این تو نشد. این تو چین کرده نشد. کمتر مشکل چین کرده. Tak. خواجه رحمت برای لایک میندارم تک.
زنده باشین. رحمت کلام. می‌داریم که کازان تا افیری کازان تجربه کانال کازان تجربه دستگیری میکنیم دوستان عزیز. تاگیجا اویلوی در آلمان آمده است. سلام علیکم مادر عزیز. سوزاکین تنجاکین سلامتیتون خوبه؟ چی حال و احوال دارین در شهر آلمان؟ خوش آمدین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته مادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزین نازین سلامتی سوزای دودرک یپش ادمین. روزی سعید جمعه مبارک باشد. رحمت کلان می‌داریم به همه شما مبارک باشد روزی سعید جمعه. دوستان عزیز بسیار می‌داریم که کانال کازان تجربه دستگیری اومدین. الحمدلله سوزیم خدا با شکر. دودر جان ادمین سلامت باشین. این همینجا دودر جانت همینجا مهنت کردسته. همینجا مایده مهنت کردستیم. چیکار کنیم خیر؟ زندگی ده، زندگی دشوار جنگلی. شکرانه الله میکنیم که همین کار بارمون هست کار میکنیم زندگی رفته سر انشاءالله. الان همینجا مایده مادر عزیز پلین تو زدستان. یک بار دیگه با همه سلام. سوزین خوبین همه کسا؟ و علیکم السلام. شما دو چیزی مفید. دین 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 دین. Чё ты молчишь? Так я тебя выключу. Мне звонят. Да, Коля? Что там у тебя, как дела? У меня все хорошо, я плинтуса клею. А тебе как получилось провод протянуть? Конечно получилось, у меня сразу получилось. Там пустота нормальная, всё, да? Нормально, все хорошо, Коля. Ну, понятно. И так, это хорошо. Что ты Ну, там? хорошо заряжается? Ну, у нас здесь этот волшебный аппарат есть, Коля. Ну, хорошо, да, получается, да? Да, вот придешь, увидишь. Ну, немножко сложновато, конечно, но кто не старается, у того не получается ничего. Надо стараться. Это пиздец. Нет, я не о тебе. Да, тут стал посреди путей, блядь, и стою, блядь. Понятно. Понятно, Коля. Скоро будешь? Да, уже едем по северной. Пробка. Пробка. Ну, это понятно. Сегодня же пятница, конечно, пробка будет. Так, сейчас должны скоро диван приехать забрать тоже, как раз мы выбрали ткань, доедем. Хорошо. Все, Давай. тогда давай. Давай. Пока. Так. صدای فوران سلام سوزین خوبین. کنی صدای فوران میجوده. صدای فوران خوش اومدی برادر عزیز.
созаки тенҷаки саломатиякат хубай? Алҳамдулиллоҳ, худоро шукр гуфта соз будааст бародарам. хуш бошӣ хоҳарҷон. Так, саломат бошед дӯстони азиз, ҳаматон саломату сарбаланд бошед дӯстони азизу дилу ҷон. Так, так, можете где? Ты здесь? Можно. мо бародаро қатъи асбобое ки кор мекунем қатъи ино гап мезанем. гап назани ягон ҷоро безай мебурам мепартоява. садои форам одами хуб нестен, пас чаро? Хеле одами хуб нестен, пас чаро мардумо ба корҳои хуб далолат мекунед? одами хуб нестен мега? барои чӣ мардум мега дар корҳои хуб далолат намекунӣ? далолат мекунӣ мега. шӯхияи безем мекунед шумо мардакури. ман ҳоли қариб сарам ҳайрон расид ягон чӣ мегуфтум ки дарсша хонду бо хандиде. шӯхияи хеле безем накунед охир. чӣ билад дошта боша бо вуҷуда намегузарад. як пулимсо 10 карат буридестам. ҳамуҷо гӯем ҷона гирифтеста. бисёр рӯшат кардаста. лучи походу подгонять шикни хубай. Хеле яке мебурям ро ҷазир мекунӣ безе байда. барои ҳамин 10 карат чен кунӣ як маротиб бур. ман якем ҳам 10 карат чен кардестам, 10 маротиб буридестам.
Xudofiz. Ha, niște acțiuni, vă N-au șușit. O să n-am cât cleara. Meșa, kimșau. Bada, dar de ol. Ne çapsonuyum şu an. Clear hangi mulak? Şkidem rastlayım şu kroçi. Anakı kleş mükneyim.
جان و دل من فدای مادر، جان و دل من فدای مادر، قربان ترانه های مادر. زنده باشه مادرای عزیز. ماشاءالله مفید. بردارجونا این همین دیولا که دیدستن، همین دیولا هم خیلی کامل میچینن. همین مایده مایده که گیپس بیه، همین دیوال میچینن. جا تلویزیون میبیه، جا کوخنیه.
خوش آمدین بصیر 91. خوش آمدین مادر عزیز. روزتان بخیر و شادی باشد. ولی روزی همتان بخیر و شادی باشد. مانند نام من هم خیلی شادی کرده گردین. زنده باشین. اپای مادر سلام، خوش آمدین. تگ رحمت سوزم. خدا با شکر خودت سازی خوبی بسیر. خوش باشی. تاگاز کلوز میتیم تا کراله و یوتیوب. خوش آمدین. بله میدونیم. سلمان جان علمشان ماشاءالله است. اپای مادر تیجی. خوش آمدین همتون دوستان عزیز. 9 نفرین علاقه پر پخش مستقیم. خوش آمدین همه کسا. اپای بسیر سازین انشاءالله. صدای فوران میگم. مادر میگه که خوش آمدین، خوش باشین. بچه بسیر جون. رحمت بسیر گفته است کدومش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرای عزیز،
Chupado? Não, Ah? não. شما دنوات دوستان عزیز سلامت باشین. دوستان عزیز خواهی که کازان تزیه افیر هم خیلی گیرون میستاو خلاصا من زوکا کشم چی خیلی برای که جدا میشه موردوی که یکم خیلی گفای دوستا سایب خانم بیا گاب میزنه خیلی میدونی اینو چی خیلی گاب میزنن یکم گفای گویم من همین جو گاب نیست یکم گفی گویم خیلی اینو به خیلی گفی احمقی گاو زده نمیتونن برای همین گفی سوز گاو زده نمیتونن آدمای سوزانه به هر حال دمی به همه گویم اولادهاشون گپ میزنن برای همین خوبش من مثال زوکا میکشم شما مثال چیکاران گیره من کار ما دیدم میگیرم